بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني حديث بمؤن اندر نديرو دفتر 40 نووي. حديث نيوت ان كاد في توغا الاسلام دين كل الاسلام ما كون هور مودو ويم عن ابي عبد الرحمن يتام اباب عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. oɗo hadis ko ƴettaɗo e ɓiɗɗo seydna oumar abdoullahi ɓiɗɗo seydna oumar on abdoullahi no mari ɓiɗɗo wiyeteɗo abdourahmane ko ɗum waɗa wiya an abi abdourahmane ƴettama e baba abdourahmane on. baba abdourahmane ko honno wiyete ko abdoullahi o wiyete. baba abdoullahi kadi ko honno wiyete ko bun oumar yani ko oumar woni ben abdoullahi o. oumar kadi ko khattab woni ben makko ɗo wiya bunil khattabi radiallahu taala anhuma. yurmede Allah woni e maɓɓe kamɓe ɗiɗi hombo e hombo abdoullahi e ben makko oumar. si tawi hadis fillama e goɗɗo ƴettama e goɗɗo wiyama radiallahu anhuma e sahabajo tindini wonde kanko e ben makko ɓe fof ɓe natna l'islam. si tawi ko radiallahu anhu tun wiya ɓe wiya wo hara ɗum ɗum tindini wonde ben oɗa kan natano l'islam. karama koɓe gomnayino yewta ɗum wonde ko noon ɗum walori ɓa noon hara enen nani ɗuɗuɓe luggugol gandal ko yowiti e hadis haray enen ko non wawɗen expliquede. an abi abdourahmane ƴettama e baba abdourahmane on abdoullahi bun oumar ɓiɗɗo oumar bunil khattabe ɓiɗɗo khattabe on radiallahu taala anhuma yurmede Allah woni e maɓɓe. gaala o abdoullahi kadi ko sahabajo yiiɗo nelaɗo. gaala o kadi wi sami'tu minani rasulallahi nelaɗo Allah sallllahu yo Allah juulo ale e makko wa aali e ɗengure makko nden wa sallam o isina ɓe minan yaɓuli mo wiya buniyal islamu l'islamu mahama l'islamu darnama o mahama ala hamsin e hoore tugale joyi. tugalal aranal ngal piliyewal aranal ngal ko piliyeje e nder piliyeje ɗe l'islam maha e hoore mum shahadati ko seedagol allah ilaha wonde reweteɗo ala e hoore goonga nafa rewɗo lorramo rewaɗi illa allah si wona allah kanko tun kadi wa anna muhammadan no o wiyeteɗo muhammad nelaɗo men muhammad rasulullahi ko o nelaɗo allah e dendagal tagore nden. tugal aranal ngal noon ɗimmal ngal wa iqami salat e ñiɓugol e julde duumo e julde totta no haniri noon kadi. tammum ɗum wa ita il zakat e ittugol zakka. nabum ɗum wa hajjil bayt e hajjugol ka suudu. jooɓum ɗum wa sawmu ramadan horugol suumayi. haray oɗo hadis no fuɗɗori wolugol jakka on yani hajji mum si wooli fi suumayi kono haray ɗum bonnata no andaka wonde l'islam on ko tugale joyi. oɗo hadis tindinani e wonde l'islam on koye hoor tugale joyi maha. donc o wi an abi abdourahmane ƴettami wawa abdourahmane on abdoullahi bon oumar ɓiɗɗo oumar on bonil khattabi ɓiɗɗo khattabi on radiallahu taala anhuma yurmede Allah woni maɓɓe kamɓe ɗiɗo. gaala wi sami'tu minani rasulallahi nelaɗo Allah sallllahu yo Allah juulo alay makko wa ala ɗengure makko nden wa sallam o hisina yaqulu minani yani nelaɗo ino wiya buniyal islamu l'islam mahama ala hamsin e hoore doose e hoore tugale joyi yani piliyeji joyi. tugalal ɗum koye pular français ɓen ɗum nandi piliyeji ɗen ɓe wiyata ɗon. aranal ngal shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. tugal aranal ngal noon seedago reweteɗo wala si wona allah muhammadu ko nelaɗo allah. ɗimmal ngal wa iqami salat ñiɓugol e julde. tammal ngal wa ita il zakat ittugo zakka. neɓal ngal o hajjil bayt e hajjugol ka suudu allah hormantedu. jooɓal ngal o sawmu ramadan e horugol suumayi. haray noon seedagol neɗɗo o wonde reweteɗo ala ko wondi e goonga muhammadu ko nelaɗo allah ɗum ɗon tindinayi wonde yo neɗɗo on rew allah kanko tun o jokka muhammadu nde rewiri allah noon o rewira allah noon kadi. c'est pourquoi ko marɗa gandal wo a ɓurane laaɗo ko annduɗa ko allah faalako wo a ɓurane laaɗo bal ko nelaɗo ɓurma andude ko allah faalako saabu ko kanko andinma. si wonano nelaɗo a andatano allah si wonano nelaɗo a andatano allah ko on andinma. donc awa on no haani no rewiri allah noon ko noon haaniɗa rewirde allah si tawi koye golle maɗe jaɓe kala subahana taala.
ya andu kadi wonde golle maɗen si jilli a shirku sidi golle maɗen hawtidama e Allah Allah le yiɗa hawtidede a hawtidi Allah e tawhidi a wowtinnali Allah ka inde kani ka jeyal makko a wowtindinali Allah ka dewal a wowtindinali Allah ka inde ka sifaji ya andu haray ko a perduɗo jento moƴƴa mi haala ɗiɗo no famira moƴƴa jeyal Allah ngal hay heferaɓe Abou Jahal en mi jaɓuno wonde ko Allah jeeyi si a sirkani Allah e jeyal makko ngal haray a lutti jeyal ngal ɓe inna jeyal ngal tawhidi jeyal ngal ko wono tagugol arsugugol wurnugol warugol jippingol ndiyam okkorgol ɓiɓɓe ko Allah jogii ɗum ko Allah tum wawi ɗum hay Abou Jahal en mi jaɓuno ɗum an noon si a wii karama ko kaari no wawi wallude goɗɗo ya arsude makko on yaade ma an hari meeɗi a heɓali ɓiɗɗo a yiidale karama ko kaari woni on wallete haray an a sirkani Allah e ngal ɗo dewal yani e ngal ɗo tawidi mo o haani waɗanede ɗo mo Abou Jahali waɗannomo haray an a ɓuuri Abou Jahali majjere c'est pourquoi Abou Jahal no anduno wonde sa wii la ilaha illa Allah ɗum tindini wonde kala ko rewete kon ko hina Allah o ko fenade ko gayni goɗɗum wo ko Allah ko ɗum waɗi kanko himo anduno wonde ngol konngol wona wowletengol ka hunduko har ala ka ɓernde ko ɗum o saliri wowlingol an noon si tawi a wowlingol ɗon konngol ka ɗengal ma tawi ama a andama ana maggol a anda wonde hay goto gaynowo goɗɗum ala si wona Allah haray an Abou Jahal ɓurima gandal o ɓurima famugol la ilaha illa Allah fo wowtindina Allah ka jeyal ko Allah tun tagata kanko tun arsikata kanko tun warata kanko tun wurtata kanko jippinta ndiyam kanko fuɗinta jeseele e ko nandi e ɗum oɗo tawhid Abou Jahal no jabuno tawhidi ɗin mon ko moranta Allah on sa sirkani Allah ɗon hara a perdi dewal ngal rewa Allah tun ta juulir fiijo goɗɗo mante bota juulir fiijo goɗɗo fi ñande mayɗa ya sorre ta juulir ɗum juulir fi Allah yaniriyo juule fi heɓugol aljanna ɗaɗa jahannama juulana Allah tun toroɗa Allah tun hoolora Allah tun hula Allah tun tampinora Allah tun hirsana Allah tun sa a hirsan ta a hirsan hottugol suudu wota a hirsan bidugol suudu c'est pourquoi mi tentinay ɗon noon ka bidugol suudu ɗum ko ɓuri heewde kon e inna sa hibbali yanno jinnaji ɗi wanta ko goɗɗum ko kulol jinnaji wona hirsirede kala hirsirɗo bidugol suudu kulol jinnaaru haray ko jinnaaro hirsani haray wona Allah o hirsani haray on noon sirkani Allah e ngal ɗon dewal si o tuubale maggal o tuya jahannam si a hirsi hottugol suudu ma ɗum tawi ko andi e fi hibbugol ƴiƴan jinnaaji ɗin fi taɗe waɗi goɗɗum ko ɗum hibbirde aɗan ƴiƴan heɓi probléme ella alane defata nodda yimɓe ɓen Allah nemini e ma a hiwi e luwansi a hooti e suudu e moƴƴoɗa yimɓe ɓen ñamminaɓe ɓe du'anoma ella ala e ɗum kono anni e wigo tu wonde fo ƴiƴan hibbe ɗo a hirsiri ɗum hara e wi probléme ko Allah si Allah yafatima a tuubalemo Allah yafoma hawnaki yettuda jahannam sabu nen ɗon hunde hara ngiɗa yawiti sikka ko moƴƴi waɗɗara ko boni waɗɗa hare fo watta yiila e wiɗo moƴƴa tawhidi on fo e timma ɗum ko tawhidi dewal ngal no dewe ɗen foɗɗo ka kulol ka yankinare ta yankinano goɗɗo wona yankinan tan wonon hanɗa yankinanoɗa Allah noon wota hulu goɗɗo wona hulirta Allah wona hulugol ta goɗɗo fiɗe korte en hulugol ta sana muɗum waɗe goɗɗum en goɗɗum heɓata harayna Allah muɗum mi wawi ta hulu boddi wota hulu hinkari jogiiɗo hinkari ɗum ɗon ko ko yani ko tabi ko kulol tabi fi yani ko naturel neɗɗo taga fengol ɗon kulol na ɗum tawake kulol gol mi haalingol ɗo ko antumulete hare tammun ɗum yo taw hara inɗe Allah sifaji makko ɗin ko ya gomɗinno sifori noon siforama noon si Allah yino mari jungo wima mari jungo so wimo mari koyɗe wiya mari koyɗe so wimo mari teppere wiya mari teppere so wimo mari jite wiya mari jite kono noon hara a wiyali ko ni wayi
juuɗe makko ɗen no ni wayi sa fiɗike wonde junngo ma ngon noyo junngo Allah ngon hara a sirkani Allah e on ɗon ka duwanoɗamo wowtindinde sa wi golle makko ɗen golle Allah noyo golle ma ɗen hara a sirkanimo ka duwanoɗamo bajjindinde kanko ton hayno fof watte ila e muɗum oɗo hadis wi islam mahama wor tugale jeyi tugala ara nanga ko seedago wonde rewto ela si wona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah seedagol noon wonde Muhammadu ko nelaɗo Allah mari condition ji tati ko ɗofta fiɓoɗa wonde ko Allah neli mo fiɓoɗa wonde ko Allah neli o e hewre soobe hara kadi sikkitare wo natata ko nder ɓernde maɗa si a sikkitike ɗiɗo hara terdi piigi jeegol no woodi kala sikkitiɗo ɗum hara yalti islam sikki gollataji ɗin to woni few ko lasɗiki iman ɗin noon gomɗingol Allah ngol ha sikkitike fi Allah yalti islam wonde nelaɓe ɓen a sikkitike fi nelaɓe a sikkitike ko Muhammadu ko nelaɗo Allah a memi yatiki a sikkitike Qur'an a memi yatiki a sikkitike darngal no woodi a memi yatiki a memi yatiki ɗiɗo piiɗi jeegoji ɗi Allah lonti ka konti ka malaikaɓe ɓen kadi ɗon yani jeega ɓunnu jowa ɓunnu ko malaikaɓe ɓen e kodduri on si a sikkitike ɗiɗo ara yalti ɗiɗo sikki gollata ɗiɗo fof pellital fellita ɗiɗo ka nder ɓernde ma donc tugala arnal ngal ko seedagol wondere to ɗo ala si wona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah ɗimmal ngal ko ñiɓugol e julde fo tabita e julde nden totta no hanniri noon kadi hara e fe sartiji ɗin jeenayi sartiji ɗin jeenayi timminaɗi sartiji julde ɗin ko jeenayi timminaɗi arkani jani farillaji ɗin 14 timmina wajibatuji ɗin waɗɗiɗi ɗin ɗi 7 waɗaɗi e sunnaji dewti ɗin ɗon hara hunde e accali totta fof tayaw hay e hunde e muɗum tayaw moƴƴere tayaw bakkatu ɗiɗi fof selu no fotata famtude wo moƴƴere si woni ko moƴƴere ƴetto wakkilo voilà e tata ɗum itta zakka si Allah arsikima heeɓi misabu ko jakka ittante na ɗum hajjoya ka suudu Allah so tawi Allah subahana taala okkorima heeɓi feere yahugol jewa ɗum hoora suumaye coɓɓi l'islam ɗinni hara noon nelaɗo landinoɗo hadis l'islam on suudu eɗen andi suudu ndum fof ndu heeɓa sibasi man ndu heeɓa pilier si tawi ko ndu wonu si tawi ɗum ɗon manquiri neɗɗo haray hunde o ala ɗum ɗo noon ka tindina wonde l'islam on ko ɗo hatti ko tugale ɗen ni goɗɗo danta tugale ɗen o hotta ɗon fo o ñappa o waɗa piiji buyɗon si tawi o hotta haray wona ɗoftagol nene e baaba moƴƴa koye kawtal jokkugol e enɗan e ko nande ɗum yimɓen piiji buyne toon timmineɗe jimbal ngal sembina ngal fi hara o dayanu haray ko ɗo woni